bentukannya tuh, woy. Berminyak-minyak kaldu tuh. Hampir menguning. Enak sih, guys. Gurih, rasanya gurih, creamy, terus ngalu banget. Dan ini nggak habis, guys. Ini lebih berasa ngekick ya, guys. Itu makin berwarna nih, wah epic nih rasanya. Enak sih, guys. Tekstur parunya itu lembut, itu tebel ya, guys. Ini tebel, tapi lembut banget, guys. Tuh. Masih bareng gue James, ajak makan. Let's check it out. Makan, woy. Gue habisin dulu ya. Bye-bye.